Touring kita guys, lagi touring nih. Mau menuju air terjun Irau. Birun, birun. Wah, fake deh, gue lele ya fake deh. Capek kali kita guys, jalan kaki. Ayo, dikit lagi. Nyempit nih. Udah dekat nih air terjunnya. Cepat, cepat. Mbak, nyoh letak dalam jack kau. Api. Belum. Dah ya, cocok ah. Pegang kenon nanti. Terima kasih buat yang kawan yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.